Karibu okarekere mubango jwa gikabo gya siasa narua tukimurika ningi gutegera Igembe Central. Karibu bwana James Kiburi Mutia. Asante. Good evening. Good evening bwana Mudharini. Ore mwega. Ndongi kabisa. Karibu sana. Nguchoke nkatho nyingi kuona kanya tuyakorania na Meru na muno antu ba Igembe Central. Tumba kwa manto ya maendeleo. Tumba kwa manto ya siasa. Onto siasa sio maendeleo. Siasa ya goro te maendeleo. Wengo choke nkatho nyingi muno na muno nkiri ibwana tumba kwa kurita Meru TV ni thete itariri inene na ekira Meru bo manto ya kari ekimurika manto na ntorene gugita ngwe gotana ngwe mana kuko nafasi be yakorania na Meru rwari na manena muntu Igembe Central na ranko ndeteke mujumbe 27 ni shimari nene na ndina nkatho nyingi sana na tukomba kurania manto yonde shwa embere tutonya kiri mubango jwaku jwa akariba ba Igembe Central your plan for the people of Igembe Central akui manto endiritere mitandaone akuri mutana arari methatene na kuringana na ntetoira ikwethira igi tukinyira kwina njare ku ya gutigira akuma methatene aritwa Kimathi wa Kangeta nitia mantu yara gicanga cha kiu nitia kirari iwa bana Mudharini na inkora antu beto wibita Mutia James ndare chief of Somanto yoremi na imbitene ni tebi ngimno nafasi nge chotongeria ndare chief of staff ndare council secretary na nyinda director manto ya uremi ko imbitene nafasi ngimno chotongeria na inkwendo otongeri kuatia lakini ndewe yira direct manto mugagora watia ekondene kuna kintu kigitwa demokrasia na mtu yende anakrawa nafasi egua bura kwenda urokuwa 2 term urokuwa 1 term mothe benaki utemea kwendo wa 1 term wego ndene so mubagora kara ure mwashimuro ikuwa Igembe Central i 1 term na nyawe no bonkwe 1 term ila ba yego mdatanya nimbe ko ruari nyendi wa 1 term mwashimuro ikuwa Igembe Central tegwa 1 term udari muntu ari 1 term kunga na kwa muntu ari tete ugetho tegwe uri tete uri 1 term ogetha kubwe to kerwa 2 term ko bibi kuingwe and it's unfortunate bwana Mudharini ondoga muntu ataraona kura ethira handiki imuka ni muntu amungire kura na muntu amungire kura wo makira kuoga makira mwashimu kuoga na utebia kuwata anto ya to wata zero ndo makirite uga makira mwashimu uga to tebia kuwata we nagi omura 1 term ndu wo mwandikite ni wo mwete ngwe ko mi find it a bit funny kani mando nyate kweleka dira muntu rakwete ngwe kwa ngana madhabu yake na ngana wako makrito tebio kwato tibwethetie ne haki ya muringi kura ondo wandikite urorigiri kura na naki omura kito tebwa kwethia eri 1 time kumutha kona na watu yako ndene na ndona clip inyeshe ni atongeria baingi ndona nyamwa shimwa magana na share clip hiyo na ndogia tu ya dharura ndari na wakili okwa na wakili muchoro okwa na wote tacha mno mantu yeto na Igembe Central ondo Igembe Central yagairo Irani na Israel tora ndwene ondo twena mweshimiwa ofokazire na ndwa atura chokiuria age agoro kiuria ya mitimbo kinya twena timu ya 1 term yete kengu ore anto mitimbo ya kuleta ndwa twena mweshimiwa specialized kana ochumbite mno na kuleta ndwa anto kuleta thiri ko ndi ko mutaka ndene ndona clip ya mtandaoni ndani na security county Meru county ya na ndani na national dabero tibu muntu akwa 1 term wego ndene there is no crime ito kwa muntu akwa 1 term kana akwa 2 term ugeta toka rwale population ya Kenya 1 term is a very big population utemegwa bothe wego ndene kwa sababu ni demokrasia yao kuenda na wakili ndani na county commissioner ndani na security harm dabero it is wrong
idara bia utengo wa security kutumika bubui na utumo mwana siasa ondo ngwe yo wayu na nimewaambia clearly wakiendelea na mambo ya kuwata anto thiba kwa ndene no tibu bethetie ta sisi tutachukua tu tukiwa wananchi ondo nya mwananchi nawe na haki ekuria kiuria kwangu ndakura security organs yetu iba itengure baba tukurita ngombe ni kuya na Rwanda kwena thina na nyimanga nkamira ndi kwa mundu yetu anto betu bakoro boka kuthira baeto chumbura njenzi kana anto babethi boria akiyo na bo bate kuona ngwe na bo wantangu mu thita muitere na nyoga da ikuma of course kada kwena manto akot nyo to bangite bo boya anto to mata wekiro rongo to kwa wantam no mweshimo letene mbere torokera kire bantu yegie weti na mbere na plan yeku kire eshigombunge kia Igembe Central ogweta bantu yegie vijana mbeo impolo gutumika bubu yegie siasa gukamata mithimbo kana ngunism ira minti etweka kamenyerio kire siasa cietu na etweka egotokinyeria kabalabala kara aiti eterete kuringana bamo batho ibage siasa bakiuga sometimes it's a ticking bomb gatweka akora na boy bo bakumanage system cietu ire ibati gwethira ikiran itenjarene cia akora of course manto angonisem ke siasa na bawe beto tumika buboi na tumura buboi na tongira ba ditene is unfortunate bogo batu gora bwana mutharimi ria mtu atariro etene na batu gwethena mikakati na batu gwethena plan na batu gwethena agenda na ata kombo tevia anto babethi bombo karabu boya rimwe batu mikabu anto guthena ngwicha kurita batu mikabu boya anto na abo batu gwetha bona opportunity kithimbe chethe batu gwethe bwithe tutie kubwithika batu mikabu boya anto gwena manto menga ana beto babethi batu trainwa kithi program chio ni kuchio ogetho ti program chio batethia anto beto baache ngwi na benga inyare gona atu bagi botu mikabu boya tonya to gona kana kanya kone kana batu kwandika muntu mwithi kakendwa lege Igembe Central tonya to arimo katwenda chua ngirima na ngirima tano ku anto ana babetha batu otethu kana ubete family china thina anto ne kwa nafasi ya kanya kana reka keya kanya kaheta kwendwa uni angwenda kwira bewe mbithi ndina plan ndina agenda imbangite bonka bwithia inda ngwe no create opportunity cia ngwe onto kuna jengi mbecho create opportunity na kone kuchura anto ngwe ito bagirinya mando kwetha tuna talent academy mbere tutakinya ugutariria jeroka ukathithia tugakinya una nio twitite inde nkenda tucoka kanyuma ni atia twanya twatongeria withirite orina tu kiri thirikari ya county twithirite tugikuthuranira nontu bungugi inio ya gutungatira akariba Igembe Central wana mutharimi kinyara mwarimu andika kana rira muntu yangu wonde no achu experience yenayo oni mungu ngochoke mwathani katho nontu bompa nafasi ekuita ngui na ndajire kuita ngui ndi mwarimu wenda ajire bunde kuthia university ndari a volunteer teacher ndawa anteri ya muchi ndeta ndeta ndajire otetheria cukuru ari akwina muchi na ndatethia na wengi muno at that time ndetinya oteithia na nturene ngeto baitana kithi manto akosia nthomete manto akithoma ndathomete nderi oteithia nto wengi muno na community yetu ndilikana manto ndatetherie kuma unda ndikwa TSC ndekwa ndikwa TSC ndatima cukuru yenda guthetherua manto ya kuimprove king grade ndaita gwekuo my subject was the best na ndaita ngwe bagenda kure onto no beta bakoria bakaibwa ndaita ngwe onekana ko ntukura kundo no opportunity ya interact na system ya githomo kuone te come to education matters onde mwarimu ritani ama secondary school teacher daindi tukubethia masters yakwa nkubethia PhD de classine ko inkwelewa manto ya githomo na system ya githomo na tebati weta because otevinge byomba kurita mwana okuma family le inthi kana family etene inya omba kurene na mwitonga wana mutharimi ibo otomo mundo na ndo kurene na mwitonga kithomo ko kithomo kintu kya maana muno ila lazima tena program chotethia ndo ko ndi mwarimu nditene secondary school ngona yana nafasi da inde inya ngona nafasi ya university inkwelewa muno manto asystem kithomo na oto bati kithomo kuide kithomo kabua and out to politicize kuidia wekra siasa manto na chukuru kuire kuinterfere na running a school onto challenge mtu nene mno nawe to Igembe Central ni a lot of interference kandi mo yumbe ugumila manto achukuru no to financial interest onto kuna tubia mimi to chukuru kwenda getu akaingilia kwa hiyo ndiye mwalimu inkwelewa na atobote ile kithomo and number 2 bwana mutharimi ndiye mwalimu
inde chura chiena atia aitingo bangi otimamu tunagorwa sitting allowance kugarando garwa sitting allowance lakini mwalimu ogorwa madhaya na madhaya 10 ategorwa studying allowance ugaranda na gorwa bibo wenenya bana mudharimi. So one of the agenda kwenda chukuma ni kolele interest ya rimu na auto compote de rimu beto bone yake yaba bati kuona because nyoko lia pay na michara ya rimu inde nenya mno kitu bati ko lia michara to na ande go intani na sector zingi chota to ande go permanent uandike mtu itani adhi 6 months adhi another 6 months na ate kwa confirmed ko nyari mo bande intans lazima to lelie to ne boto atetheria by confirmed. Now of course I understand that demo arimu ko inkwalo issue si arimu inkwalo system ya chukuru na to bati ko ite chukuru chieto ibi to bati wekira kuo na hata to bati ko una chukuru chukombo kuruka undu we bring on board kashi kuchete perform ubo ya kuma mwalimu indetenda administrator da subcontract administrator da direct gani ya tegani east da itango ekuo da interact na population etigani east the administrator and of course the administrator menyagwe na manto mingi ko thoma manto ya unemployment no ko manto amiunda challenge chemiunda no ko mathina chia ana watu batengwene no ko manto ya antu bakuru no ko otibo to ko menyara administrator is a jack of all trade and bezo batu ko manto yothe kundo be ko manage a constituency iyo to tegania east na anda itro tegania east ingaba no wari ko that time ndai kwa the neighboring tegania we na ndai ko tegania west na njiririe ndai ko tegania east MCS wa tegania west ibete baranga bana tuko na muti umaku because bona tengo yegwa beta nya beta ko ite bandamano baki ato gandamana muti umaku ndio tegania east na itangango kwa few months from there no promotion da chief of staff. Of course we chief of staff no ko manage ngoechi obichi ngabana because wako chief of staff remoto wate wata chief of staff na termina chief of staff imunene wari tingwe obichi ngabana timunene wari tingwe bonde in account setup no either are in charge yari tingwe ba ngaba obichi ngabana. Of course obichi ngabana then tingwe ba ingi wata almost 170 wete yana over the abake ya controlled ne chief of staff manto security manto PA manto communication another maybe other directorate each mbokoleto obichine ngabana maybe gidi manto fire na maybe kuingibre to obichine ngabana okay the other directors wabe kuo the chief of staff is in charge. Chief of staff no na chief officer he is the accounting officer ki obichine ya ngabana wenda idrengo ucha ko management wa ngabana na ibo kuma the first ngabana na budi oboya muno baraba ichi nanya ibo wiba budi oboya na wana mudari ngwera warimo mutongere thine ke ne advisor oinda advisor ngaba nombera itango wembya ne onekana mu karuari na remo tuwa mwana mochi ate ondhura mpangara nambi na mukeki ende mbura chana mwana mochi akwanda re ituwa ya wara na mukeki ende mutia na re mukeki umwe because that time kinyake kuri bechi to deliver ngo to abati ku deliver kinyade kwa ina manto 54% ya retre thina but watu and deliver na kwetha kuna performance na yeru ari ngurani mba kuonekana kuma chief of staff ingwenda ne na ingwenda are na interactions nyingi daliunga puonde daliunga na wembe ko understand interaction yanto no batu kufikiria yanto kuma kwa chief of staff da account secretary dani kwa promotion nyingi da account secretary and head of public service while account secretary whether you are like a CEO of county you are now in charge of the whole county na alitungwe bonde ba county tikwa to ba tikwa Iko the way in charge, you work on the operations, see all the department, and of course now being the county secretary, you also the secretary to the cabinet. Kuma antoya ka cabinet, you work your note, you work with the seminate, now of course you disseminate. Kana no tiro ka na antoya ka cabinet, work in the different department. Can department take action. So na wora itangu weu, kanyane empere exposure nene, de lewa department chote county, oisi batu cooperate. Kunde lelo mantoyo nyamno, now of course kumau mugoro greito ya ekweya antamanja mripane to takoti nda chinde case actually don't court on ta abati ku ngondo da administrator nda chinda case na nda compensate nda abati compensate but da wan ntedi yangu chi de mwalimu trained nda tugweta materine da ta dire chukuna nyamuno na to mi okire ne nyamuno because I'm a trained teacher mari mwanto bora jenate ya kwa wa mutia ojoga jugu kuitana ti makosa like batu gembe centro munyumbora wekuo kinya thaia aretene inguwa na wita goritondo na atu Tanzania which is very wrong ngoto no tira muntu ya dare ngwe nta itana ita gwanda enda ndikiri
muntu na wale boju na bado tira bange kuire ku iu kunde ndachokera itananga membi waninya materine toka chukure materine to abide campaign yomba kona ritoa so udionda alianja because bitigate the time it doesn't matter how big the job is nimbu wanya wampango wewe kuthambia de thambia muntu yore no kuthamba chia so inde trengo eu mwaka hiyo mwe naito korianga da director da advisor wa waziri wa agriculture that time was Peter Munya and da advisor manto cooperative ya to ari manto cooperative ile to yena factory yari kangeta the idea was mira ne kuona becha ito bati kuongela kintu kina ko tongela becha yari an additional income source of income na to anjire factory ya kangeta na to na machabu ina to komba kulita ng'ombe kenda ndo bembe ongela urethi ng'ombe to na area because factory ya bwana mutharimi enda 100,000 liters of milk every day na to tala machabu to wonya to ganda kura ng'ombe kura ari beto ng'ombe to go every family at least to re family ngiri thano ng'ombe kinyogo tala machabu ya average ya milioni 30 milioni 50 ni kwana na watu na ng'ombe tu kumba kuona lita kana ile kumba kuendekana kenda factory ya rani ondona watu mako rani factory yena ande lita ngiri yana yungu at loss wata la cost ya rani factory kuena ile mbara kenda kana kutoa with the factory ya agro kangeta hiyo ni kazi yangu tuena the former waziri onto ina achoa muda na atoacho strategic kenda yombo usafu region ya Embe region ya Tiania and part of Isiolo ito atalanya area nyuma leo eke yao ya process wake na tupato bomba kuona ngo ibo mbo ochura to ngui but no ndo wa leadership wale factory to bomba function ndo to kuona area but to ataleta machabu na to na moto bomba te area to wetu bomba kuona area kwana factory yeli kokua the same time ito abudi manto mengel for example like manto ke ndo pressing committee kadona na ke department ke nyuma ke ministry dona mbachire ya chiangacha siego ke kimera ke mira bia cheko ke mira yete karo Nairobi kadiri ana Nairobi so to kwenda kwenda kamitire ke support wa ne tari kuma ke ari mira kadara ko ne issues kana kuna dena hati kamite president kamite komba kwa yate ikombote de mira na kombote buka so kwenda matomi kimo tombe kubwithia that time the advisor of course the director manto ya Peredram industrial crops yo taito kwa njira manto ambendiko ondo ndenda tuchokia ambendiko Meru County and particularly Kioi na not Kioi but atugeta wa Kanikaroi iba tora kule ambendiko na ambendiko si high quality ruare kilo mo ambendiko ma thingi mana tatu uga kule ambendiko rungura mira kinyatu nyato inyo ibre ya mira bikudira because ambendiko netu mina kubide pesa ne to ibingi akilo ngosa 300 uga kwa ambendiko nya ya mawa compound mochi uona kilo chaku eko kilo chaku yana achina lot of money koinda chuita na to kuongela into bingi byumbo tethere murimi omira na of course gone area na to gona bia kimbendi ko to gona bia kinto bingi so we had a big plan ya to gombo tumna to gombo tethere to beto bakara sawa onda itango una chio to ito tombe kurita that time to abu to anja mboa onyingi ngi to anja mboa na anja grangon anja nyumaje ya keke ya to anja mboa kuna to anja cha ministry to anja nyumara na anja motene kuna mboa tulichimba huko to itango nyingi mno na tege centro yake angu ege centro onto inombu mete na inongo me ando bana interest ya na tambo tia yate by that time ndari ngigura wana mutharimi kada ari mwande ko thirikari na mwande ko thirikari atringa metha kawe to gelenka mago wana tambo tia thiri ari munene kawe to gelenka mna no ko muningo ndo ntendi aku agura yeka na agura ari kinya agura ari to gethe no mwande ko etikiria so tuitangu eu na tombo tetheria o tombre that time na nyo chukuma to tombo chukuma kibarua hapa na pale kidogo lakini eutanda ndaringikura kanda elenkana from there of course itaria dikaya no darombete kwa hivyo kuna challenge ndo kwenda kintu keta zoning yegoya irinya ba professor Kindiki baire chokoromba kura kenda ba support no to bakiama kimba kwa hivyo ate na nikiama gari ata dena tutete mori yomo anusu ndoma kwa kana ko utumbe kama tanda beno to achindwa ne unda ndo to support re muro itena dai wegembe central nani to meyambi azimio ya chinda batwa karo kwa karire but it was too late ntegemeta kama ne kingi ndo tukujaje godira ntegemea cho kama makenge ntegemea with independent and a very short time but ile kumona kuo kwa karo kwa karire azimio ya azimika but mutimbe wengai datia madhani azuro kiao kawile to kwa na ngoe ampango ya chief officer
na yonda itangwe ke department of public service and administration na de itangwe ne muno ko organize thirikari because administration ya banga thirikari de chief officer ko munda ya ke department ya trade na cooperative denge to abutha chando nge chana muringene ko the fencing na all that work ito mle kubuida ito ko rianga renge ndo manda ya agriculture ke department ya agriculture of course da cooperative da agriculture na agriculture to chiumia to abudeshe to na ngai farm pons to atokea na nyambo inanje ka ngeta to ibinge to chukumadru na CDP to ya na project nene mno ama te ando egwiria catchment area almost 30-40 million na ingi of course nyingi to ya nile to abudeshe to farm pons alimba ndikiriba kumenya to abudechio to ya na ambe ucha kwanda to idangu nyingi mno that time ko kila kwena mtungi ogorombe te mudharimi wena experience yengwe mutio ya na ingwada kwa kishira to beto be percent omutia atora o promotor te promotor oderi murungu mpeta kanya ko itangwe na of course kava mugala to beto ba ndometherie kaumba kunganira komba itangwe kwangwenda kwira to beto be percent mutia an experience ile kwendekana ekubanga obichi na kubanga ngwe atubakombote thoko na rira ware kire doketi ya mantiye angriacha ni kuumirire matete maingi ya kari muno ba Egembe Central bakiuga ningaba na mutuma nto ethingi agutindikire ome me avainte you know this is a challenge remoke system na kidrikari onto go there a lot of interest challenge yako nene go there take kidrikari ruare kinyanda yangu wenga bana kawira mweshimu okora wetende ruare inda muchureta appointment bagara na kawira amna don't employ mutia ndeko bodite bana bodarimi I don't know one day the former governor kawira akele samanto yau ndeko bodite bya mondega message amna don't employ mutia kawira yakuma mutuma ukuma inda mbona tawagara na ntara ya nani because mimi nilingia nikafanya kazi yangu na watu waitingwe pa thirikari to serve thirikari yayo that's what you do because watu toringa amba utatu asabu thirikari muneno ogura weyo agura thongo thotura omra jo thongo tha mongaku ontugo muneno ogwitari ku riu ura itangwe ndabati kurita ko kinyamwe chief of staff bwana Bijo daktari andingia thimu amri impandova ndamuri ankando mantina barua ko ntara barua bate ko dianga leta ngabana ndingira abera mutia nguibwa no bate ko ando ba kendo bichi muntu ngedi ate ndamanga bana tena thina vine kwante na baro ondona obichi thirikari yukuma na barua ndamanda na barua ankando ba bate na ndamwende ngabana ogetha gwimpa ando ba I respect you kando ba todo trimana next week. That next week it was on Tuesday yonda bati ku yerokire kana to prepare bichi na kila kitu. No, it was Monday. Kuya Monday, uchina la dimo bichi niye girogu buringe. Kunte meugu mo bichine. Uchi ni girowe. Kuwe da kuna a lot of challenges. Ndamugu mo bichine. Ndaringa ngamanda muri mbidina. Ambira muyumba kwa na dine tibu watane de. Of course, I don't answer to muyumba kwa ndo tu ompete ngwe. Ndamuri sawa. Tuna watu mo kubisha ngabana. Ngabana wa enete, wa enenya, cheke thirikari. Batamtoni mantuno ya kwarirwa tutamena takwaka ndaro imbetere tunga bana agura bete toko yete roge ndiate ne o ne instrument of power ndio ambetere lakini ndio mbengeto bichine no ndetere dina ngwe ne kwa imheshimiwa Egembe Central uranda atetherie ndio chuno kiama tunasemanga wakati mwingine asante ya punda ni mateke okay nandi kenda to tegera mantigi witi nambere maturene muno eshigombunge kia Egembe Central ni eshigombunge one of the largest kire mantu ya geographically kana in kilometers na inde ni eshigombunge kire na ruguru na gaiti na yara ya ko affect ba ruguru tiyo ya ko affect bagaiti inde kwina common grounds mantu ye kemera igitukite dokeke mpangaratano munini wa rais akiruta wirane bwa kurugoro kwa bodare
ntere cia Somalia untu boikirwe kirore ni rais nyakiuga mantu yigimira mantu jangi ja insecurity ni jaromirite eshumbunge ke wagiborwe muno the lower part ni direte ire the nainene itariritwe ni akari ikwethirite kuri na inya barabara itawa Kore road diariritu kuma kaumo na ntamia ni tia ikari. What is your plan for the people in Egembe Central? Mubango na cho Egembe Central manto ya mainge yo. Na the good thing Egembe Central owa yo na bona wingi wantu in Miro County. They yetro over 220,000 akaribe Egembe Central. Now of course watu kukura tu over 100,000 votes. Eto batukwenda tukiringa. Na of course registration na kuendelea na tukuendelea kuongela kura. Kugela kwenda constituency zenge batu ko Loboya na batu ko priority ni Egembe Central. But surprisingly wana mudharimi miaka ile miaka almost 4 years. This is the 4th year. Batu Egembe Central limit on it 0 km. Batu Egembe Central utri project kinyemwe ndiri karene na ndrite tena Egembe Central. Ama with the largest na to batu ko priority number 1 kenda tumbote fuka. Kwa tuna challenge ile mno. Of course this is about representation. Because intobia bia na wakiti karene ne bidya bika tatine kamwe. Yata kemena tanjala yaku yana. Ogatha na kanjala ga kuyo tombo unga tatine kira ukira na wabange wathi atia. Kwa lazima because ngwechi ya mujumbe the major work iko represent ya tunakuwa thina chiantu. Woni kwenda gura ntobe Egembe Central nka aba represent Boboya na go represent iweta mbunge ikuveta na kumanyito bethika uwie ya. Buza kono mujumbe itangu na mbia chiake. Kwa lazima de chia line sawa manya department chadika ni ile ko manya ba in charge of those departments kedere budget kibuithwa yetaki executive na yako luko kuma executive yetaki assembly kwithira already project ri batu we kwachi wethi atia iwekewa ondo ya watu kwa aboja kore na kore tena kiri budget odo kuja kwa nambia chiake chadika chi tangu kwa lazima tukume gadi department ya barabara PS wa barabara minister wa barabara bakikisha kwa nambia chikiri chombo tete antobeto uramoge namba 2 ona kitu kwa legislation kuboida sheria sheria kutoba ati kubwethia na wewe bwana mudhalimu aje kuboida sheria ni director ndio ndio sheria manto sheria manto pressing manto regulations ndio aje kubwethia kwa hiyo sheria kutoba ati kubwethia kile sheria si antoba bethi na toba ati kubwethia ruwa reba na mudhalimu lazima tuone strategically how na to kombo tete antobeto ondoro wetu namba sare sinyike mno iko yano na to borga ne ambassador ye chonde chuba kwekero wamwe ana ba desku antobendelea kuelenga na kuromba ona uba dio longa chuko kuonde mumana ngarua ebete ana ngabete me ambassador yere campaign ya siasa ila lazima tuchone ato kwanga ne ambe chida ana beto kiti for example ba desku mbo kudhoma today this financial year tunangiri 193 million techi Egembe Central okay otala ke act CDF 15% almost 30% about the education. That was 35% maximum. Ogo watala 193 million to almost 7 million iriba atiku yake kikithomo. Wana mutalimisiza 7 million imbechi kwa na Korea day school. Na ibo ngura antobeto Egembe Central ndamo yumbe day school ika free. Ontoka to na bana ba day school. On average is 4,000 5,000 alitwa. Ogo watala ambechi ba tiku nekerwa kenda na bathomo thira go chukare go chumbuka. Mwana akauma wayene aya to monga maridatu etakwira ambassador by the time akinyama idatu atumete ngiri aya kaya wangiri kamsaidia na nini for example yumbo rali kuo arwa na ko ya form 4 kauri ninge mwaka wabili kwa ya form 4 mwaka yole ninge kwa ya form 4 bila to kutaina form 4 ya form 4 tukura chiukinya kuye weto mande bale muithengeria la kinyere ntemetho rimwe kwa bago na cho muithengeria manto akinyere akue ile twali atia no mago na grato kalengeti wana gra to bago kalengeti kokire muntu arare mpione a watu indimoni rogere inya ogo munangia kalengeti kobi mheshimiwa ore tena ona kana dai kalengeti plan yako na manifesto yako it is a 5-year manifesto because mjumbe atendere na plan mwaka yomwe plan ya mjumbe mwaka 5 kuna kama mheshimiwa kwa to mwaka mbele ngiri mbia chetu yule ile ngiri mbia chetu yote na ngiri mbia chetu na yoena yoyo kwa nakule na nyewe of course bachingi tubitonga na chuku chombo tena to betu kwa hiyo lazima tuhakikisha kana tombo kile kidomo
day school iko free. Now of course we subsidize boarding schools on to be achio na tunaambia chini tunge bio almost 1.3 million imba chiko na kusubsidize na support boarding school. Of course zombo ra achionde mtu bana demands na of course a course ya manto boarding universities colleges ila lazima tuchwe mtu kombo kile chuku iromo biu na support na mbechi riba tukuya seta namu kwa to kwa manto ke domo after that agenda kudrua kwa manto ko bide sheria ito batu kubwebia kera chumbo chinje manto mengi because kwa mujumba nane kubide sheria na sheria mujumba abu yote yakuza yake kubida sheria batu kwa affect Kenya yonte ila lazima kudenya kuna sheria manto kuandikana kwa ndo babebe. We cannot continue to make kuendelea dai kuna kira siasa baro kuma TSC. We must have a policy. Lazima kuna sheria because ona ngambo siasa baro ira are ya ndo kuna kira hata kuna kira kuendekana are ya na baro ira hata kuna kira supporters wake. So what is happening? Mundo tena support na tena inya ana nanga support wake baada kuende baro ira. So you must also have a legislation ile kwamba ku protect particularly the vulnerable na nyana ba kuvoma thina pakombo tenduka kenda ya Igembe Central na nyamlo county kwa Oboya. Of course manto yorimi lazima tole manto yorimi na today we are going towards what we call the agribusiness kenda to orimi boda orimi biashara na to bote de yanto beto na some small capital eto asindi capital kenda baje manto revi kana oridi bwa ngoko kana oridi bwa mburi kana orimi batu kwa na wena becha they are shabokana bibi ngebionde na to mbo bate area through this program sumbo bate area. I think last time in the other to get a yellow flesh, sweet potato. That group equation and we give no. On the day one equation to go with the validation. No tweak yome. Sometimes the American that me watch it in Makilo, Erima Manata and Tato, Luma Manamuaja. So to go with the validation, because we do but we can pack in your boya, we get the caps. It will be with our home, not to go to a better. There's more industries we can do. Factory to go to with. Today, one of the go to Gomania, like Ethiopia. They do what you call the dry cut. Mewe tabakanyaria wa process eka package njwere house. Iye yake ya Jamhuri International Airport. Taruongo. You met Ethiopia ya Kenya taruongo uriwano. It is a simple technology. Tumba ko employ tukaanjia kubuja processing kidogo na tukomba kuandika nto wetu na tukomba kuona becha. Kwa hiyo must also look at that sector or to combat. Emanto youth I have a very big and elaborate plan. What basically kwa plan ndina yo na manifesto ya kwa tuakarande na tubege Central. This is my plan. Even kudwanio. Na hata na uko na tubuithia. Because you need to have some sittings hata komba kuaraniria. Because I want to engage them. Na bumubwa kiriro na gukaya kwa akari kuma Igembe Central ni mantu yeye ikuo nontu bombithokiro cia igita kwa igita nontu bwamba bwandethia. Last weekend CS Ogarebode ne Kipchumba Murkomen na rintere cia thirurujine bando akiruta wira ne bwa thirikari gukandana na komatia ndoa ya kuthiria ukora na wamba bwandethia ntere igitwikite kironda gya nkoje yatwikite mawirane eguru ya mawirane ntaira ya gintuki ni iri kumweshimwa. You know, the name varimi not only manto at the face value. Anyway na manto yande no moke manto yara. Kinya babu kwa dele anara poti wamba. Imiunde kwenda chuna nara. No, kwa na to na agenda yo chuna na miunda nara because they know there is a love set yete okata across. Kokwe na to na agenda chuna na miunda. Ogona wambo wokuyo na ngombo kuyo ambo wale vai akwe na agenda yo chuna to miunda. Lazima tuwekire clear boundaries. This is the boundaries that we have. Lazima tunatongere batena tamaa, batena mpara. Because leje mwago na gendelea nara, kuna atongere bena mpara na miunda embi. For example, wala kitani akira ngondo. Kuna munda yo kuna a big part. Na ala site batu ukulokera ikombote dia tobra na ba kombo compensate. Atongere beko mwa kwata kubwedwa. There is something they are doing. There is something they are calling Nyambene. Conservancy where what it is ibi kodele wala kwelewa onto kwena nto benambi when a very big interest emiundera it with security na for example no in a security ko mo bana mutari ruare okay the MP beto atwari manto security bari manto atuta mota yewitia bete kutheta muitongo mwe bete kutheta instead of kuria na tu na thina ori batirimanete bothe bwatu na thina atuchukuma thina yo kuthira so kinya okwe yamwe atomba kuthetera ntobo
because the bongo bage thirikari utheri, like for example mheshimiwa wako umege Jubilee abongo bage thirikari, what was your demand? Imbiweto like amethe no wa uniki ya thirikari ije 1 2 3 must be done. Ito atoka abo ite ketane nyumane and stock unit na yabati kubwithwa. What happened? Ne kwamire TV endelea. So ilazima na moto lele tone tochoe ntaire kuona tukumenya exact what the border is and the one have an interest of kumenya kana. Thina na thina yo bwana muthabi ko tiri interest yo kile bwana kuya miundera ayumbe kile yumbe wetu ege percent ya nene ariku uro badi kudhiria thina a part and the part of the problem. But yote kwa ite regi jato abeleza clearly na Mungu hapa nafasi. Wengi kumeaboto mbo protect na tombo karia antobeto kuma kithine wamba ba ngombe. Ngombe tago ne microscopic. Ngombe tiki ndo kitioneka ka ngombe iya we kwa kiondone. To na drone. Chakona na ngombe chitite na to ichokia. But no atobenda we granto bwana ara kenda ba matoka minda yo, ba matoka minda yuba kuyokua na yo thina hiyo na neko nda force nene ande kwa intelligence ya no we batiko yanwa lakini akodhi na batiko yana na batiko kabira they are part and parcel and then ande go mato a bit complex na mato batiko lwage ke bedroom to kombo kuthira thine ande kan tell anto be centro ingo mato again ndando nyingi no turwa na kateos onto challenge tu na bona motari mi kateos ingire muno na thine kateos wati bato to etengo yo tokaria yo baere kateos yo baere amba anyunde riku ira kwenye kwa nanto bakiorwa anto bakiorwa kwena njeda iyo ekuveni anto betu kwenga anto betu nara kubana nkamera ni kuma nangana ikumeke gari ya nyunde na otimu ndo komiria kwaria because abo mimi kona atubaga de but ababu baje mheshimiwa problem na choba change bagi ali angende mno aki veteranto ana ndi moriba no tuba choma chake veteranto kenda to babo kwa nyumwera direka tu na heshimiwa abangi na bo batengwene bengwene chubio na kuna kuhanda kidogo bakari okarange ba veteranto anto bombo tefuka sure na kwe batwere mundu ne jo mutumanu wagi wo mainya mwangi jo stima ni atia obathoganiretie ningi bara nabo amu akweba etwa bakuma gatakene ni barabara kuthokanga manto stima is a big challenge ruare kiara chimanto Egembe Central for example my executive they control budget because everything is about budgeting ruare wata Egembe North kuna budget yekiri stima wata Egembe South kuna budget yekiri watu mashimu ya toyota ku negotiate na ku lobby to kuna kitu keto lobbying ayo tana ke lobby na ke executive ate ari wana wa tongui ile wa tongui ke ministry ya agriculture no have a lot of indege system ko la agriculture ate wa tongui ke tona becha na ya ngui ne we na tubia twake tongea kwa ke akura na tuanto to mozingi milioni temane nyago atafika yei anto achukuma kwethira kuna becha chikiri specifically chokinyelanto na transformers na ikinga ibati wekirwa kwa ndo tibia chede tiata so nyingi kingiwe bwegura ruwa ingwanda gura anto beto Egembe Central otino mheshimiwa akuma ka okangila to bwegura iko World Bank lakini yake akangila I think river story ya Okondo kaya to Okondo wanda wani na chiarire ako la dhiri hadi lukagiwa anda wani na dhiri atia mheshimiwa obati ochukuma agenda stima agenda transformer agenda ikingi ila wetu obichini ya deputy president wata obishini ya president utabadi uite mando biashara chiaku kinyama na uite biashara uta agenda tu ya Egembe Central transforma tokaewa kingi rwayo to watri mekingi bingi biekirwe mno kwenye bingi bikitange ogete nyumba mimi rato kwenda manyo nyumba na mochi kore ogete nyumba na goromba kura kingi bingi biekwa byakulukira ugitore kwa 3 years bitekwa transforma ito abwegwa inda na agenda dana yo number 1 no chukuma executive kira tunakirwa budget ekombo kinyitirianto stima apart from World Bank wekirwa na maybe ilesa sia nyuma stima chonga chikirawa then with the an extra budget ila tuwekirwa mbecha because eri nyingi china mundu rwa transform yake akoya kaneka thuka kwa tu ringa mweri transform yake chiaite leta na delenka another director ya kwarerek tutano wengo ithika nere mbere chief officer antevia ndaga thina onda mwa kuina thina Egembe Central ito chwe boto ku lobby atone transformer chotevianto ondo kwa ita wa matching fund for example ndaketa ni CDF allocate mbia cha kusha stima kuningino nga withirikari uketha allocate the zero utibi wona
so twangiri lazima tuchoe ume boko chwa transform na hivi ngibekora tambi akukunde ato mwanki toe kwa njira process na mtu ndakewe kuma nyuma owarerek director mheshimiwa tu ate mudhanga KPS awana kuingilia siasa nikanda mwato tedi anto beto bombe kuona weru ndawa transform yake akuja eringa mweri kwengunchu kumetikeya for example kwenenge njo era itadina transform atu oria mundu ne mweri ende to ato elenkana ba utari akura to chukuma yonekana mheshimiwa ka kwira abwithirie mheshimiwa aretine agara mono chukuma transform kiume kimwe ege akuya atemya kuwo bwithitie onto ene nyo chukuma transform wanu wiki gethe kwethia te kuma parliament weta obijinde stima odo ni dinyangari weta mauru no weto ogwano te do transform ndo bingi onto kuna bangi ba weta tiwe ngo wetia so bana motarimi de na agenda ni amanto abo oto ka allocate budget. Of course, it's more part of the CDF. Eto ya tuina yo na kulobe na ke executive ya tongela mbecha. Tu yeki barabara. Barabara chietu kinyeto anengero president. Barabara ya kuma stage kwa njilo weta monka KK. Eune batu yuko lami. Na president ya with the pronouncement. President nyage ya kuwa manto. Ugara weta na ke department na ke ministry ochukuma monka wa hakikisha yewe kwa ke budget. No ke akubwithia. Na kuna bange bo chukuma chio. Barabara eguma nyumara eguma truba weta monkai ka wata na keoi kinyone abati kuwido ne kuambire nenge eguma egina kangeta bati kwena mongetu ke na isiolo ko kuma ko kimbira eke na manyiru yo deta ka wata na isiolo ya to me 300 beto be kembe sento baginye isiolo is growing batu kembe sento to kana wata isiolo na katokoromba barabara to tena barabara tu kubira manto akore kore lazima tuchukume ikiro ki budget as long as it take budget na hatu atebo kwa and apart from that you the budget mheshimiwa ndani wena million 193 million barabara yake na ya motrabu kana yomba wetrika tuenda million 15 na hata ukuria kuwa na tere lami no tibo kubanga we ngonya na biacha ku kidogo antobeto bomba otumira barabara ne duro otumirwa kinyeto ne buda cheka bua we need 15 20 million ko acha 20 million barabara yebu tukwa tere lami otwerera na lami otwerera of course promises no witura Kenya tutora bua bubuka bwizo bugeria ate ko wati barabara for example barabara kuma kawero weta monganda abri barabara ebui mheshimiwa ira kuria tunakwenda kuria mbecha kuria getractor we kura atwara mu weta barabara retrawa ko kinya wana mudari batu egembe central kinya barecho ngo ibui ka guthukia ito moinde moya negative ndemo yenya nya 0%. Ontoka de bia bro tu tunankeri thirikari bisa so no guthukia ri no tibo kuviria so ankwenda kwa na lazima na plan akubide barabara na utie planning obwethia ikuhakikisha budgeting ikibwethwa utegura obichine si executive baraba kubide budget but as long as mheshimiwa yetu agari ya murigene agiuramira eta Tanzania utima kosa kuramira lakini muntu yale mheshimiwa no chwe muntu ga utira biashara eu mathayo bati kwetha we mbunge na ukinga na ki department kwetha we no wenda kura utura weekend ko waje muntu mba wetikia na itwa wetikia kura so look at the finance bill we look we atwetherie because ko ta we ta unga yes yake ontoko bione keri but no churi ya this finance bill imbibia kubia ndo bakubia ndene ntemeta unga finance bill othe na ndekura number 1 imimbekiri because finance that bill kana budget ya bwithachwa yo yekira ombia cha thirikari na breto milekeria etethira irefe akire akari kuma Igembe Central ankare mokuria na makateli ya mera ni baobo no bana mudari makateli ya mera sometimes it's a complicated ni ontore ito acho auto pokuria makateli ya mera of course yani biashara chote na ndoba mbeche biashara na bia utiachia to na mbi lakini ni go de anto wakenda kule bionte niwe toma windo weko te kwena committee to pressing committee kenda committee ro ntoni ari mbira yombe ko la cha mauri na mbire weta because cartels kaba interfere na mauri etondo kenda kuma yake bati kuma ngirithano ke goma ngiri imwe okethira okagole kanto gitumunya ngiri kuma mana kana mirongo na akiweta kwenda kuma ngirithano kenda kwetha cartels yoba kunyile muremi bagara 80% ebya muremi abati kuona cartels ebe chigeni thirikari oninde baichi kuria ke sector nyende burimi omira
mbichi inde baichi bao kaba kwenda muntu te part of that cartel vamo babo na heshimu babetu ando mheshimu ado wawe ni azula wetu ndo ayego yukionene nero kwinyelia azolonge wetu ndo ko kwa wantu ya detra murimi rambo tetoka wewe yele kwa de nene onto kuna babo ramira kuna somali kana wali babo ramira baita ba na heshimu abatari akura bato kunengera wa percentage aba ja kunengera percentage no detra murimi bato ko detra ko ge cartel ida nene antu kwa to Igembe Central cartel wa number 1 imheshimiwa kalete onto wa kwenda utumika ubui kuendelea kuinyilia ndo mwete ngui baraba tukwita kivetra. Sure. Na nontu ndaka shetu na cio ikogituka nkiromba urutago gambi bwaku bomuthia murekere mbira kamera ku nioira. Very good. Ibaya na mutari kwa na tubeto Igembe Central oni inkorombe tena njira ya kuinicha na njira ya heshima na wendi wani kufanya kazi kwa heshima. Nteritango engeru manto. Kaitango na heshima na inkwenda bwa kishira inkwenda bubwaya ngwecha muyumbe nireku ibate kwete muyumbe na ndebo akishende muritingoi you have my history wena CV ekwa ya uritingoi impewa nafasi nditire antu betu Igembe Central ngoi na wada ruare embe turuara mbe to kwa mutia ki to kwa to magala no mutia ki turada kwa mutia ki kinyangwine to kirioremi na ndina agenda ukirioremi through of course manto validation na kuretera arimi betu kuwithia arimi betu raini cha kuona imira via equality kenda tokianda kimna gato kuanda kenda to kuanda asha bokando kenda to kuanda pembe to kuanda okedi via equality kidi manto ngombe kana ore diba ngombe lazima tubange program ya ngombe kenda factory ya kangete via atia yubo tutevia of course this one with a partnership kwenye nya donors kwenye agriculture county lazima kwenda partnership kato ba kuona families tuna target ngombe kwa tuna chio let's go mbote de ukira factory ira mando agithomo kuwa day school nda ukia tinta leta machabu beche ikana uti story ura day school kuma mwaka ombere mwaka yo 5 ti story mwaka ombere yake kana ti story mwaka omuthia hapana na story ya form 4 yake onto de mashimu arua form 4 yake wao tatu ya form 4 ikwenda tuna mubango ya kuhakikisha watoto wakomba kwa kubwa wakulia chukuru na tukuboresha kithomo na of course kithomo also come with policies na tokea na sheria cha kumba kuona manto CBC kubwetwa na si wote kubwetwa ikubwetwa bati kubwetwa ana betu bataumia na kithomo kubwetwa ubwoya amanto ya youth tuna program cha kuona tutete ya youth betu rware bwana mutari kinyaome kwena ngwikone kanome cha wana youth na tukalinkia na betu ba tu na bo na naraome na to atenderia na beto ke department because we muyumbe ata ke department kana ke parastato zichi iko kana wote yake private sector kwena ngwe wile asema tuta namba on data ya IT betu kana na betu probably de chukuru tumia qualification chio tombo batenderia na wago dia connections bombe kuona ngwe probably tuona ngwe biashara manto vocation training lazima tucholelie kana na baba tombo ta university better through vocation training kana bombo tepa na bombo karabubo ya kunia kwa ndagura betu Igembe Central tuko na agenda niko na plan ya ukiria aichogeto ke Igembe Central ngome ato acho ambecha imbichi kolobi kuatia imbichi department na tibanga wa na tokombu kuma ke department uchionde kena tupako shamukari yetu wa Igembe Central akumba kara ubo ngoromba kura chiena njira ya heshima kinyota utemna mutia na kiage demokrasia lakini na imani tugota kinyana ambu thina ara tukukiwacha kinyana ara antu bothe baitha bakiwa mutia ki. Okay, thank you very much. Ni bwega nonto bwa kuiteka na gukubali mwaliko jwetu akiri gikabo gya siasa ningi wetu tharire mubango jwaku yoye gukiri shigomunge kia Igembe Central. Ni bwega kiri we mutegeri nonto boitania batu ikinya gwa ikinya kiri baraba tutingatereta kiri mitando ya kinandi. Thank you very much. Mwerekeria mbitikirie sekendi mwendome mashokio jeri jadatu kuina uraku tunamshukuru Mheshimiwa James Mutia kwa kusimama na watu wa Igembe Central hata kabla hajachaguliwa. Leo ametetea mwananchi kimaadhi na kuhakikisha amewekwa huru. Hii inaonyesha uongozi wa kweli ni kusimama na mwananchi wakati wa shida, si baada ya kupata kiti. Sisi wananchi wa Igembe Central tunasema wazi kwa matendo haya, tunamchagua uongozi ni vitendo sio maneno. Ni mwe ya mashokio kuma kiri baraba tuthikaterete kiri metandao ya kina debita wakabu mudharimi. Thank you very much. Nontubwa
bwa kuthura metha ya nteto ugitwethia twi Meru TV nyomba ira iri negweta kathetuneka Ameru ngwendere gita rirega.